Ndabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 23 umukakaro 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Turaza kwibanda cyane imasisi aho FDN byasabwe ubufasha bukomeye nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kubera imasisi, bikaba rero ari biri kuba hagati y'izasarambwe ndetse n'abazarendo baturuka mu mutwe wa Nduma pour la défense du Congo NDC, aho barwanye bikomeye cyane. Turaza kubabwira ibiri kubera ngaha muri Masisi mu bice bitandukanye. Turareba kandi imirwano yatangire mu bice byahitwa Nyamaboko, Première ndetse na Mfunyi, Kibabi cyane cyane mu mitumbara yahitwa Kasenyi, Katoboto, Karobo, Ruke, Bukumbiri, aho rero izasarambwe ziri gukoresha intwaro ziremereye ndetse n'ibifaro bito bya véhicule blindé. Turaza kandi kubabwira drone de surveillance zikomeje kugenda zibonekeza muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara nka systeme de vision nocturne ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ni rucuru ko bihagaze ni warikare, aho bitangazwa ko volontaire pour la défense du peuple barayiko bagomba gukora ibishoboka byose mu bice byahitwa Kisumba, Nkobi, ahitwa Banakindi n'ahandi hatandukanye ari gukoreshwa arme automatique. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na explosive improvisé biriko biragenda byibonekeza muri ibi bice. Hagati aho kandi turabwira la guerre électronique ikomeje kugenda yibonekeza mu bice bitandukanye, bridage de fréquence ndetse n'ibindi bitandukanye. Turabwira kandi reconnaissance alienée ndetse na camouflage iri kwiragenda yigaragaza. Nituza kujya muri warikare naho turaza kubabwira uko ibintu bihagaze mu bice bitandukanye. Ni Butembo naho hari amakuru akomeye tubafite ajyanye n'umutekano. Turaza kubabwira muri warikare ko kuri ubu ngubu mu gace kahitwa Bukusi kari muri groupement ya Lubeleki muri warikare bikomeje kugenda bigaragara ko abaturage bishimiye ibyakozwe n'igisirikare bijyanye no gucungera umutekano mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubajyana ku bijyanye n'ibiganiro bikomeje kubera Doha muri Katari, aho hari andi makuru akomeye ahari n'ubwo imirwano ikomeye ikomeje mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Banywanyi muze tubane mu buryo buramvuye, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tutyo ndasabone ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twinjire mu buryo buramvuye mu nkuru yacu. Ibiro byose nibirwa mu gihe hari icyizere cyari cyatangiye kugaragara nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya leta n'intwaro rusange ya Congo na AFC Doha muri ndetse ni Washington DC. Akaba rero hakomeje kuba imirwano ikaze hagati y'izasarambwe ndetse na wazarendo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahitwa mu bice byo muri territoire ya Masisi, aho bitangazwa umutwe wa Nduma pour la défense du Congo NDC, ihuriro rigizwe n'amatsinda ya wazarendo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kwesurana bikomeye n'izasarambwe. Imirwano yatangiye ubundi ku wa gatandatu nyuma y'amasaha make habaye gushyira umukono ku byemezwa bizajya mu masezerano, aho ku igenekerezo rya 19 mukakaro 2025 hakomeje imirwano ikomeye kugeza n'ubu tuvugana mu duce twa territoire ya Masisi, Rucuru, Warikare, aho bikomeje kugenda bigaragara ko hari kubera ibikorwa bya gisirikare byo ku rwego rwo hejuru. Mu duce twa Masisi twaberemo imirwano ikomeye. Mu makuru dufite aravuga ko imirwano yatangiriye mu bice bya Nyamaboko ya mbere ahitwa Funyi, Kibabi, cyane cyane mu mitumbara yahitwa Kasenyi, Katobotobo, Karoba, Ruke ndetse na Bukumbiri. Izasarambwe zagabye ibitero bihanitse byitwaje imbunda nini arme lourde, ibifaro bito, véhicule blindé, indege zitagira abapilote, drone de surveillance. Ku birindiro bya wazarendo hari gukoreshwa ibikoresho bya gisirikare by'ikoranabuhanga nka systeme de vision
vision naturelle, ibikoresho bibona mu masaha y'ijoro, mu gihe kandi hamwe n'udushya twa gisirikare nka militaires lourde, imbunda zikomeye ndetse na OBS de mortier, ibisasu bya mortier. Urugamba rukomeje kugenda rukomera. Biravugwa kandi biremezwa ko imirwano ikomeye muri teritwari ya Rucuru yabereye mu midugudu cyane cyane yitwa Muko, mu gace kitwa Bukombo, muri Bwiru bwa Bwito, aho bivugwa ko habayeho ihangana rikomeye rishingiye ku kwigarura imisozi iri strategique, aho buri ruhande rwashaka gufata ingabo zo ku rundi ruhande mu buryo bwo kugota insecrement adversaire. Habayeho gukoresha tactique embuscade, amayeri yo gutega mu mahira, attaque surprise, ibitero bitunguranye, biro bikaba byarashegesha abaturage batuye muri ibi bice. Nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura, biravuga ko abaturage benshi bazinze utwabo barahunga. Warikare naho ntibyoroshye ku munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 21 Mukakaro 2025. Amakuru atugeraho kandi twaboneye gihamya aravuga ko AFC yashinje abarwanyi ba Volontaires pour la Défense du Peuple VDP bashamikiye kuri NDC kubangamira inzira zayo zihuza ibice bya Nyanzare na Kibuyu. Imirwano yakomereje muri Kisimba, ahitwa Nkobe, ahitwa Banakindi, aho hakoreshejwe arme automatique, imbunda zirasa mu buryo bwa automatique ndetse na explosive improvisé, bisasu byagiye biraswa mu bice bitandukanye. Amakuru ari guturuka mu nzego z'ibanze n'abaturage bakomeje kugenda bavuga ko intambara ikomeje kuba ikibazo gikomeye. Rero hari abantu byibura 8 bishwe, barimo abagore n'abana 7 abakomeretse kubera kuraswa n'amasasu cyangwa guterwa n'ibisasu, nkuko bigenda bigaragara cyane cyane mu bice bya Bukombo centre, Kazuba ndetse na Sisa, ahari amasoko, amashuri, amavuriro byibasiwe bikomeye n'iyi mirwano. Amakuru ari guturuka ku mirongo imbere y'urugamba aravuga ko Izasarambwe zafashe ingamba nshya zo kurwanya amatsinda ya Wazalendo, harimo la guerre électronique, gucunga imiyoboro ya internet, guca imiyoboro itwara itumanaho rya telefoni cyane cyane. Bikaba byaranatumye radio za gisirikare za Wazalendo zitabasha gukora mu buryo bwiza kugira ngo icibwe blage de fréquence. Hari kandi reconnaissance aérienne, kugendana indege nto zitagira abapilote zibasha gufasha Izasarambwe gutahura aho Wazalendo yerereye. Hari kugaragaramo kandi camouflage et mobilité, kugendana mu matsinda mato bihisha mu mashyamba n'imisozi hakoreshejwe amayeri yo kwihisha mu buryo bwo kugira ngo baboshe kuba bagaba igitero batagaragara. Biravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari gushinja Izasarambwe binyuze mu kuba barakomeje kugenda bohereza ibikoresho ndetse n'abarwanyi benshi. Bikaba rero bikuba mu gihe hari amasezerano yari ahari agomba kuba yakurikizwa. Mu gihe rero Doha hashyizweho umukono ku masezerano agamije guhagarika intambara no kugarura amahoro mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ntambara nshya irimo kuba yahungabanya icyizere ndetse n'ibyo benshi bari biteze nyuma y'isinywa ry'ibi mbanziriza amasezerano. Bikaba rero bikomeje kuba mu gihe intambara nshya irimo kuba yagaragara ko ishobora kuba hari impungenge ko imitwe ifite inyungu zayo bwite izakomeza gutera ibitero igamije guharanira inyungu zayo bwite. Rero ubuyobozi bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwari bwatangiye kuganira n'impande zose. Ibikorwa bya gisirikare bishobora gutuma ibiganiro bihagarara burundu. Ni ngombwa ko habaho gusaba impande zose guhagarika imirwano, gushishikariza ihamagarwa ry'inama yihutirwa ku rwego rw'akarere n'urw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Hari icyifuzo ko cyo kohereza abagenzuzi b'amahoro bigenga kugira ngo basuzume uruhare rw'igihugu ndetse n'uko ibintu bikomeje kugenda bihagarara. Biragaragara ko kugeza ubu ibikorwa byo kwitegura urugamba birarimbanyije, nta banga rihari kandi ibintu bikomeje kugenda bihungabanya abaturage ijoro n'amanywa. Mu yandi makuru ahari ku wa kabiri ku igenekerezo rya 22 Mukakaro 2025 mu gisagara cya Uvira mu gisagara cya Goma hongeye kubamo ituze nyuma y'ijoro ry'urusaku rwumvikanyemo imbunda ziremereye. Ibyatumye abaturage benshi bava mu byabo. Aya masasu yumvikanye cyane cyane mu gace ka Mugongo
Nyiragonga ahagana ku isaha ya saa moya z'umugoroba kugeza ku isaha ya saa tanu z'ijoro ku wa mbere ku igenekerezo rya 21 Mukakaro 2025 nk'uko byatangajwe n'abaturage hamwe n'ubuyobozi bw'aka gace. Igitero cyaturutse ku itsinda ry'abantu bataramenyekana neza bakekwaho kuba ari abarwanyi ba Wazalendo baturutse mu ishyamba rya pariki ya Virunga, aho abarwanyi bateye ibirindiro bya AFC Alliance Fleuve du Congo biri ku mupaka uhuza umudugudu witwa Mugunga Goma ndetse na groupement ya Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Nk'uko amakuru abivuga, igitero cyabaye kigizwe n'imirwano ikaze ahifashishijwe arme legal, intwaro zoroshye nka force d'assaut, imbunda zirasa amasasu menshi igihe gito za AK-47 FAR cyangwa se M16 nk'uko amakuru atugera bisigura. Hari kandi arme lourde, intwaro zikomeye harimo mitrailleuse lourde, imbunda ziremereye zishobora kurasa ku mvuduko mwinshi mu rutsieri, ibisasu biremereye bishobora kuraswa kure cyane, ndetse na lance rocket RPG, ibikoresho bikurikirana imodoka cyangwa inyubako zikomeye. Hari kandi tactique de infiltration, uburyo bwo kwinjira bucece, abarwanyi binjiye buhoro buhoro barasa bitunguranye ku birindiro byari bikikije abaturage. Igice cya Rusayo nicyo cyari kirimo igitero nyirizina, ariko urusaku rw'intwaro rwumvikanye no mu bice by'igisagara cya Goma nka Mugunga, Ndosho ndetse na Keshero, bitera ubwoba abaturage benshi, ndetse bamwe batangira kuba bashaka uko bahunga. Ariko izasarambwe zagerageje kubwira abaturage ko ibikorwa byo kugarura umutekano bikomeje, ko bagomba kwizera ingamba zikomeye zafashwe n'izasarambwe. Abaturage batangajwe ko nyuma y'iyo mirwano ibirindiro by'abarwanyi ba AFC hari ibyangitse ndetse inzu z'abaturage zirasenywa. Bikaba ari ibintu byavuzwe n'uwitwa Claude uri muri Rusayo, aho yagize ati twabonye ibirindiro birimo gusakuza cyane, nyuma haza kuza ibisasu byasa urumuri ruraka, hanyuma bigaragara ko hari inzu zahiye. Nubwo hataramenyekana umubare wa nyawo w'abahitanwe cyangwa bakomeretse muri ibi bikorwa, amakuru y'ibanze tugeraho yemeza ko hari ibyangiritse birimo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibikoresho biri mu myenda ya gisirikare. Abasasanguzi baravuga ko iki gitero gishobora kuba gifitanye isano n'umuvuduko AFC zikomeje kugira mu bice bya Masisi, Nyiragongo, bigatera impungenge abahoze ari abarwanyi wa Wazalendo. Hari n'abandi bakeka ko haba hari ibikorwa bya renseignement militaire byakozwe mbere bigatuma icyo gitero gitungurana kibaho ku buryo bwihuse, kandi bikaba byarahize igitutu gikomeye kuzasarambwe. AFC byatangajwe ko nyuma iki gitero bakoze retri tactique cyo gusubira inyuma ubushake, aho bavanye abasirikare babo muri bimwe mu birindiro kugira ngo bahuze amasangano ndetse bacungire umutekano mu bindi bice. Uko gusubira inyuma kwateguwe hagamijwe gukomeza ligne de défense, umurongo w'ingabo zirinze icyicaro gikuru. Ibikorwa rero bikaba byarakurikiwe n'ishyirwa mu bikorwa rya observation poste, ahantu hashyirwa abasirikare bagenzura hamwe no kuba bagenzura bimwe mu bice bitandukanye. Mu gitondo cyo kuwa kabiri, AFC yakoze igikorwa cya inspection des unités, aho bagenzuye ingabo, hagenzuwe uko abasirikare bitwaye ndetse anatangwa amabwiriza mashya ku gukaza umutekano. Biravuga ko abasirikare b'iyo mpuzamashyaka bari bafite tenue de combat, imyambaro ndetse y'amasasu, casque ballistique, ingofero zirinda amaso gutoborwa n'amasasu, radio tactique ndetse n'ibikoresho. Bagaragaye abazenguruka ndetse banatembera mu bice byari byumvikanyemo amasasu. Abaturage batuye mu bice byavugiyemo amasasu batangaje ko iryo joro ryabaye irya kabutindi. Uwitwa Mama Vero utuye Keshero yagize ati kumvisha amasasu nkaho ari intambara irimo gutangira, twaraye duhangayitse, abana bararize, twari tubayeho mu bwoba bukomeye. Kuri ubu buyobozi bwa Goma n'igisirikare kizasarambwe bakomeje kugenda bavuga ko ibintu biri gusubira ku murongo, aho imodoka za patrouille militaire zikomeje kugenda zizenguruka mu bice bitandukanye, zongeye kugaragara mu mihanda cyane cyane Goma, Mugunga, Himbi ndetse na Katindo, zigenzura umutekano. Uburyo abateguye iki gikorwa cyabo baragaragaza ko bashobora kuba bafite amakuru arambuye ku miterere y'ibirindiro ndetse n'uko bimeze. Hari ubwoba ko hashobora kuzabaho ibindi bitero nk'ibi, bizaba ibikoreshwa nka operation de renseignement, uburyo bwo gucuma umwanzi buhoro buhoro kugira ngo abashe kunanirwa. Birasaba rero ko AFC cyangwa izindi nzego zishinzwe umutekano zongera dispositif de sécurité, imiterere y'imiyoborere y'umutekano cyane cyane mu duce dutuwe
hatuwe n'abaturage benshi. Kugeza ubu iyi mirwano yatumye hasubiraho impagarara mu bice by'igisagara cya Goma, ariko nyuma y'amasasu n'ibirindiro bishya ubuzima bwasubiye ku murongo, ariko ikibazo gikomeje kikaba gisigariye ku baturage, nuko abaturage bakomeje kugira ubwoba bw'uko intambara ishobora kugaruka mu gice cyose kigenzurwa n'iza Sarambwe. Abaturage bakeneye ituze n'umutekano urambuye, kandi baravuga ko bakeneye ko ubuyobozi butanga ibisobanuro bigamije kuba bashyira imbere ibiganiro aho bishobora kuba byarangiza ibibazo, kuko benshi bavuga ko intambara isenya ntiyubake. Biragaragara ko kuri ubu ngubu tugitegereje ibyavuye mu bushakashatsi cyangwa se iperereza ryakozwe rya gisirikare, kuko kugeza ubu ngubu iza Sarambwe ntabwo ziratangaza byinshi ku bijyanye n'ibi byabereye mu gisagara cya Goma. Umutekano wahungabanye mu buryo butari busanzwe kugeza ubu rero, kandi biratangazwa ko hakomeje kugenda hitegwa ko hashobora kuzabaho ibijyanye no kubwira abaturage icyo bagomba kwitwararika, dore ko kuri ubu ngubu bitangazwa mu bice bitandukanye FARDC ndetse na FDNP bakomeje imyiteguro ikomeye igamije kwisubiza buri gice cyose cy'ubutaka iza Sarambwe zagiye zamburwa. Mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara ko ari urugamba rushobora kuzatuma habaho iyangirika rikomeye ry'umutekano. Hagati aho tugiye i Walikale ho suko bimeze. Ku wa mbere kw'igenekerezo rya 21 Mukakaro 2025, abaturage bo mu gace ka Busi muri groupement ya Lubereki muri Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bishimiye cyane inkuru nziza y'irekurwa ry'umuyobozi wabo w'umudugudu Elias Kaombi. Uyu muyobozi yari amaze ibyumweru 2 ari mu maboko y'abantu bitwaje intwaro, bivugwa ko hari abarwanyi b'itsinda rya APCRS Alliance des Patriotes pour un Congo Libéré et Souverain, uyoborwa na Janvier Karayire benshi bafata nk'abazarendo. Inkuru iteye impungenge y'akababaro yerekana ko uko abaturage bo muri Walikale bakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke bishingiye ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Ikindi kandi igaragaza uburyo ubutegetsi bukomeje kuba bwakitwara. Ku igenekerezo rya 9 Mukakaro 2025 nibwo Elias Kaombi yafashwe n'abantu bitwaje intwaro ubwo yari mu gikorwa cy'ubuyobozi gisanzwe hafi y'umudugudu wa Busi. Ababonye uko byagenze bavuga ko yafashwe mu buryo bwa coupe de main bitunguranye, ibyahise bikorwa mu buryo budasanzwe, uburyo bwakoreshejwe cyane cyane mu ntambara zagiye zigaragara. Abamutwaye bari bitwaje imbunda zitandukanye harimo AK-47, RPG-7, Rocket Prasio ndetse na PKM pistoli militeri. Bakaba barafashe uyu muyobozi bamujyana mu ishyamba hagati muri riri hagati ya Lubereki ndetse na Masisi. Mu gihe cy'ibyumweru 2 yari afunzwe, uyu Elias Kaombi yabayeho mu buzima bubi, ahura n'iyicarubozo n'icotezwa byashyizwe mu bikorwa n'abantu bivugwa ko ari aba Maquiscad b'itsinda rya APCRS. Benshi muri aba bo mu ishyamba kandi bakoreshaga uburyo bw'agarero, uburyo bwo kurwana mu mashyamba. Umwe mu bantu b'inkoramutima z'uyu muyobozi yavuze ko Elias ubwo yamburwaga buri kimwe cyose yari afite, ibyakozwe mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Abayobozi b'umuco b'itsinda rya Lubereki bafashe iya mbere mu gushaka igisubizo. Babikoze bifashishije uburyo bwa negotiation direct, ibiganiro bihuje impande zombi hagati y'imiryango ya Elias ndetse n'intumwa za APCRS. Nk'uko bihagaze dukomeje n'aya makuru, reka tujye mu gisagara cya Butembo giherereye n'ubundi mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo. Mu ijoro ryo kuwa mbere ku igenekerezo rya 21 Mukakaro 2025 mu mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye kugabwa igitero cy'abujura cyahitanye ubuzima bw'abantu 2 barimo umupolisi wari ushinzwe umutekano kuri bariyeri yitwa Kangote. Iyo bariyeri iherereye mu murongo wa Butembo ugana mu gisagara cya Uvira cya Ibeni, akaba ari ahantu hafatwa nka point strategique, ahantu hafite akamaro gakomeye kubirebana n'umutekano, nk'uko bizemejwe kandi bitangazwa n'abaturage n'abayobozi bo muri aka gace. Abagizi ba nabi bataramenyekana bitwaje intwaro za gisirikare bageze kuri iyo bariyeri hagana ku isi ya saa 9 z'ijoro, bagabise igitero cya komanda. Igitero gikozwe n'abantu bitwaje intwaro mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Bagerageza gucecekesha intwaro z'umutekano bakoresheje fils de sûreté, imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov zikoreshwa n'igisirikare ndetse n'amasasu menshi yagiye avuga mu kirere. Bicishije rero biciye mu rufaya rw'amasasu
barashe umupolisi wahise witaba Imana mu gihe undi yakomeretse bikomeye. Inkuru yaje kwemezwa n'abashinzwe umutekano iravuga ko undi muntu usanzwe yahasize ubuzima. Icyakora amazina yabo kugeza ubu ntabwo aratangazwa wabashe kumenyekana bari bo. Imodoka ya ambulance y'ivuriro rya Matanda yahise yagera mu minota mike nyuma y'uko iki gitero gikaze itwara abakomeretse harimo n'umupolisi. Abagabye igitero bakomereje Mawavre de extraction rapide uburyo bwo wita bava aho ibyo bizabereye, maze baratoroka bajyana amafaranga menshi bambuye ababishwe. Amakuru yise baravuga ko aba bagizi ba nabi bari bafite amakuru y'aho ayo mafaranga anyura, bikaba rero bigaragaza ko ari infiltration yagiye ikorwa yo gucengera kugira ngo hamenyekane amakuru mu buryo burambuye. Ibi bitero bikaba bihurirana n'ubwitabire buhoro buhoro bw'inyeshyamba zifitanye isano na groupe armée za Mai Mai zibarizwa muri ibi bice zitwaza intwaro zikunze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bya Rubero, Beni ndetse na Butembo mu bihe bitandukanye. Ni no kudusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye raba munsi ya video fyonde sabone uraba wiyongereye mu muryango umugare watuzongera gucikwa n'amakuru akomakomeye tubagezaho ngaha arebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.